боиси хушнудӣ ва сарфарозӣ аст ки синамои тоҷик сол аз сол рушд карда истодааст ва чеҳраҳои рӯи экран падид меоянд ки воқеан истеъдоди нотакроре доранд ва бо ҳунари худ ба дилҳо завқи тамошо мебахшанд. қаҳрамони барномаи имрӯза як нафар ҳунарпешаи шинохта ки дар саҳнаи театру синамо тавонистааст ки мавқеи худро пайдо кунад, Аъзам Розиқов аст. дуруд ба шумо, хушомадед ба барномаи имрӯза. саломат бошед. дуруд. Аъзам Розиқов дар филмҳои гуногун нақш боз дидааст. аз ҷумла дар филми «Журналист», «Инсоф», «Қиссаи саг ва марг», «Ду пора ва як ҷиноят» ва боз чандин филмҳои ватанӣ. Аммо мо хостем нақшофариашро аз филми «Муфаттиш» ба шумо ифшо кунем. Сараввал каме бобати сценарияи филм барои бинанда маълумот медодед. ташаккури зиёд. рости гап, хеле хаёлам як кори тасодуфӣ буда дар навбати аввал. Муҳаммадраби Исмоил ки он замон ба ҳайси коргардон дар ҳамин муассисаи давлатии телевизиони Сафина фаъолият мекарданд ва яъне ин филми «Муфаттиш» ҳам маҳсули ҳамин даргоҳ аст. хулас тамос гирифтан. ман баъдан фаҳмидам ки пеш аз ман хуб бо як нафари дигар ҳам мавриди ҳамин нақш офаридани ҳамин образ суҳбат ҳам дошта буданд. хулас баъд аввалин коре ки миёни ҳунарманду коргардон анҷом мегирад, ин яъне талаб намудани филмнома ҳаст ки як бор бояд ошноӣ пайдо кунӣ. хулас хондам, хеле писанд ҳам омад, чунки ман боре нақши масалан муфаттиш, полис, ин гуна нақшҳоро наофарида будам ва хондам. хулас писандидам, розигӣ додам ва кор шурӯъ шуд болои филми «Муфаттиш». дар филми «Муфаттиш» Аъзам Розиқ нақши муфаттиши кунҷкобро мебозад ки нақшаш хеле моҳирона ва касбӣ баромадааст. Якпорча аз оғози филмро бо ҳам мебинем ва ворид мешавем ба муҳтавои филм. чӣ гап бошад? ин тараб исто наҷо ҳаракати ножо накун. мепарона хомӯш иваз мекунӣ. даста ба хафо. ана ҳамин хел кани ҳаракат кун. гуфтам озодаш кун. нигаҳаш чӣ даро. нажумида исто. ва кӣ мегӯям? истед ки мепаронам. шумо ҳам аҳмақӣ накун. аз ин ҷо роҳи баромад надорӣ. ҳангоми боздошти як нафар ҷинояткор шумо азият мекашед ва намехоҳед нафари бегуноҳ аз дасти як қалоб азият бикашад. ҳаминтар не? бале. ҳамин саҳнаи филм ҳам якамакак душвор ҳам буд замони наворбардориаш, чунки хуб чӣ хеле ки ҳозир дар филм дидед, яъне унҷа мошинҳои полис буд, баъд хуб қаҳрамонҳо буданд, яъне хеле саҳнаи вазнин ҳам буд ва намедонам вақте ки тапонча ба дастат меафтад ва ту тасаввур мекунӣ ки як нафари масъул ҳастӣ ки бояд амнияти мардумро таъмин намоӣ, хеле як одам як қувваи дигар мегирад ва намедонам аксаран атрофи филми «Муфаттиш» барои ман қисса мекунанд. ҳарчанд ҳоло як чанд вақт пештар филмномаҳоро яъне як рӯйхат тартиб додам, аз 20 зиёд ҳаст. бале, аммо бештар атрофи филми «Муфаттиш» суҳбат мекунанд ва он суоли шумо ки дар мавриди яъне як нафаре ки бояд яъне амнияти мардумро таъмин намояду аз дасти ҳар роҳзану авбош бояд мардуми орому осударо наҷот диҳад, хеле масъулияти бузург аст ва ифтихор ҳам ҳаст ва ҳамаи онҳое ки ҳоло дар ҳамин вазифа кор мекунанд, на ба ҳайси як ҳунарпеша, ман ба онҳо дуруд мегӯм, саломату сарбаланд бошанд. коргардони филм Муҳаммадраби Исмоил намедонам барои ман озодӣ медод ва озодӣ чӣ дар саҳнаи театр ва чӣ дар саҳнаи синамо, яъне майдони наворбардорӣ барои ҳунарпеша хеле муҳим аст ки вай ӯ якамакак озод бошад. ва намедонам ҳамин гуна ҳоло як нақши чӣ хеле ки дигарон мегӯянд хеле нақши хуб баромадааст. ин диск
از کامره مشاهدوی بانک پرسش ها چی نتیجه داد؟ اقرار شدند؟ بله اقرار شدند. از روی گفتشان اونها نقشه غارت بانک رو بر وقت کشیدگی بودند. بسیار نقص. یک سپارش دیگر دارم. بیا بهترش به اتاق من رویم. ҳангоме ки маълумотҳои дақиқро дастрас мекунед аллакай пайи ҷустуҷӯ мегардед. фита чӣ нақшро дар тадқиқоти шумо мебозад? албатта барои ҳар нақш ҳунарманд масалан дар театр бояд ҳар китобе ки атрофи ҳамун мавзӯъ ва ё нақше ки ту меофарӣ агар ҳаст бояд мутолиа намоӣ то он нақш мукаммал шавад. ва дар синемо ҳам ҳамин гуна хуб чандто дӯстону бародароне ҳастанд ки дар ин самт фаъолият мекунанд ва аз онҳо якам пурсон шудам. онҳо ҳам хуб ба андозаи фаҳмишу донишу малакае ки дар ҳамин самт доштанд барои ман гуфтанд ва баъдан ҳар куҷое ки намедонам агар ҳар куҷое ки ворид шавам агар чикормандони пулис бошанд агар намедонам шояд тарабхона ё базм ҳар куҷое ки набошад ё муфаттишҳо ҳатман намедонам бо як муҳаббат мегӯянд ки шумо биёед ҳамчун муфаттиш фаъолият кунед на ҳамчун яъне актёр ҳунарпеша. ва хуб албатта ин шояд як нав шӯхӣ ҳам ҳаст аммо ман фикр мекунам ки аз ман муфаттиши хуб намебарояд ҳамчун яъне ба худ боварӣ надоред. бале ман намедонам дар зиндагӣ як шахси дигар ҳастам аммо вақте ки образ меофарӣ нақш меофарӣ дигар ворид мешавӣ ба пӯсту рӯҳу равони ҳамон қаҳрамонат. ҳозир шудани аъзам розиқ ба ҷои ҳодиса аллакай ба дили ҷабрдида бовариро ҳосил мекунад. аз ҳамин ҷо яъне кофтукоби шумо шурӯъ мешавад. бале саҳнаҳои бахусус ҳамон дохили хона вақте ки ҳам моҳпайкар ёрова ва ҳам акаи назирмат ва хоҳари он кас ки аз дарс мебиёянд як саҳнаи хеле калон ҳаст ки ман ҳамзамон чанд нафарро яъне пурсуҷӯ мекунам ҳам соҳибхона ҳам яъне мард ва ҳам он духтар. ва ин филм шумо аҳамият дода бошед садои ман нест дар нақши худам дар ҳамин филм бахусус. мушахасан ман аз ягон кас шубҳа надорам. метавонад ин кори дуздони касбӣ бошад зеро ки ин манзилро бесоҳиб ёфтам. шояд ин беаҳамиятӣ аз мижгона шуда бошад. бубахшед мижгона ки ҳаст? хоҳари ман пеш аз сафар мо калити хонаро ба ӯ монда будем. хонаро нигоҳубин мекард. рақами телефонашро мегуфтед? худаш пас аз чанд дақиқа инҷо меояд. шумо ба хоҳари худ боварӣ доред? агар ба хоҳари худ боварӣ надошта бошӣ боз ба ки эътимод мебандӣ? дар ширкат як пирдухтаре ҳаст бо номи Мафтуна. ман аз ӯ гумон барам. ҳарчанд қаллоб дигар нафар аст аммо дар филм моҳпайкари ёрова дигар нафарро гунаҳкор меҳисобад. давоми қисса чӣ гуна аст? вақте ки онҳо сигори нимкашидаро меёбанд ва аз ҳамин ҷа дигар қисса шурӯъ мешавад яъне самти ҷустуҷӯ ба таври нохудогоҳ иваз мешавад яъне гунаҳкори аслӣ як тараф мемонад ва як нафари наздик барои худашро ҳамчун гумонбар яъне он дӯстписаре ки Насриддин Асадуллоев ин нақша бозидааст яъне ҳамаи гумонҳо мераванд тарафи қаҳрамони Насриддин ва миёни ин духтару ин писар як моҷарое ҳам мешавад ҳатто қариб ки дӯстияшон аз миён меравад ва вақте ки ҳама чиз рӯи об мехезаду гунаҳкори асосӣ пайдо мешавад баъдан ин духтар яъне узр мепурсад ки ман хато кардам ки шуморо гунаҳкор эълон кардам. комёр гумонбар пайдо шуд?
рафиқ сардор, ҳоло натиҷаи ташхисро интизорем. аниқтараш завҷаи акбар аз котибаи шавҳараш мафтуна гумонбар аст. лекин дар вақти набудани онҳо калиди хона дар дасти миҷгона будааст. мижгона кӣ? миҷгона хоҳари завҷаи акбар. гӯш кун. парванда таҳти назорати прокуратура. барои ҳамин кӯшиш кун ки тафтишотат дақиқу амиқ бошад. итоат. як саҳна ҳаст, ҳоло агар аҳамият диҳед, ман дар ҳавлии ҳамун идора ҳастам ва гӯем ки ҳамун роҳбари ман, сардори ман, устод муҳаммадҷон шодиев ворид мешавам ва мо унҷо як суҳбате радду бадал мекунем ва боз ҳам маро тавсия медиҳад ки яъне хеле ҳушёр бош, зирак бош, яъне коре накун ки баъд прокуратура кормандони низомӣ бале яъне ин ҳуҷҷатҳои шуморо баргардонад. ва фикр мекунам ки ҳамин гуна ҳам бояд бошад. асоси ҳамаи пешравӣ дар ҳама касбу соҳа ин асос боварӣ ҳаст. чаро сараввал шумо ба маркази фурӯшии ҷавоҳирот меравед? гӯем ки аризаи шикоятӣ пешниҳод шудааст ки ин шахс аслан ҷавоҳироташро гум кардааст, яъне на пул, на мошин, на чизи дигар. ва ҳоло агар аз нуқтаи назари масалан як психолог агар ҳамина баррасӣ кунем, ҳатман он нафаре ки он чизоро медуздад, яъне ҳамун ҷавоҳирота, ҳатман ба нуқтаҳое мебарад ки онҳо бо ҳамин чизҳо сару кор доранд ва метавонад ки бо нархи арзонтар онҷа пешниҳод кунаду маблағ ба даст биёрад. салому алайкум. салому алайкум. хуб ҳастед? Хуб Инҷо ҳастед? ҳастед? Ташаккур. чӣ хизмат кунам? аз ҳамин намуд гарданбандҳо надоред? аз инҳо ҳозир мебинем. не, аз инҳо надорем. не. не, афсӯс, аз инҳо надорем. агар шуд хабар ҳатман хабар мекунем. саломат. розбир, бародар, ҳа? як лаҳза. дар ин ҳолат шумо ба дасти дигар қалобон меафтед ва фикр мекунам ки онҳо шуморо муҳосира карда маблағҳоятонро дуздиданианд. оно дар назари аввал ҳис намекунанд ки ман ба ҳайси як муфаттиш масалан ин корро пеш бурда истодам ва оно дигар мехоҳанд ки шояд намедонам пул, мол, ҳар чизе ки дорам оно ба таври яъне як саҳнае сохтанду гӯё ки онҳо ҷавоҳирот доранду монанд ба он чизе ки ман ҷустуҷӯ дорам ва даъват мекунанд назди хонашон, ҳамроҳонаш мебиёяд ва мехоҳанд ки мана ғорат кунанд. яъне муфаттиш пай бурда буд ки ӯро фиреб карда истодаанд. бале, ва як саҳнаи бисёр хурдакак ҳаст дар ҳамон замоне ки назди бино мунтазир ҳаст. яъне ин қаҳрамони ман яъне телефонашро бароварда занг мезанад, мегӯяд ба фалон суроға шумо биёед ва ҳамагӣ баъд аз чанд дақиқа онҳо ҳам ҳозир мешаванд ва дар анҷоми ин саҳнаи сохташуда онҳо ҳатто дастгир мешаванд. зуд гурӯҳи зудамалро ба кӯчаи ҷоми 5 равон кунем. ҳа, 5 ҷоми 5 ҳавран. бародар, биё он тараф равем. онҷо беҳтар. марҳамат. доред ӯро! доред! боистаи як ҷиноят шумо имкон пайдо кардед ки якчанд нафар ҷинояткорони дигарро низ дастгир кунед ва шояд таҳлили муфаттиш ҳам ҳаминро талаб мекунад. бале, ва
ببینید که خود همین نفرانی که اول در نوبت اول میخواستند ما رو غارت کنند و بعدا دستگیر شدند در اداره ما همشان یعنی قطار ایستادند و ما از صاحب خانه یعنی از جبر دیده پرسان میشویم که یعنی شما کدام اینها رو میشناسید، شاید کدامی از اینها باشد مثلا اون نفری که جواهرات شما رو غارت کرده است. اما خب اینها نه، اما آنها نمیتوانند دیگر آزاد باشند و سفید باشند، چون که برای کردار و رفتاری که انجام دادن باید جواب گویند. چرا شما خواهر جبردیده را گمانبر می‌حسابید؟ این هم دیگه ریشش از اونجا هست که کارمندان ما وقتی که خانه را کافت و کاب میکنن برای پیدا نمودن یگان نشانه، وقتی که سیگار نیم کشیده رو پیدا میکنند و بعداً معین میگردد که از صاحب خانه هم پرسان میشود که خواهر شما سیگار میکشد؟ نه. پس به این خانه یگان مرد وارد شده است و حتما زمانی که اینها نبودن در خارجه بودن معین میگردد که این دوست پسر نه برای دزدی یعنی برای همون تعمیر نمودنی به فکرم نوتبوک به این خانه میآید و نمیدونم تصادفاً دیگر یک سیگار نیم کشیده اونجا پیدا می شود و برای همین در نوبت اول همین سمتی که باید جستجو نماییم دیگه می رود طرف خواهر صاحب خانه. من باور میکنم که شما نگرفته اید، ولی دلیل ها نشان میدهند که شما صندوقچه را کشاده اید و حقه را گرفته اید و دو پای انگشت شما در آنها هست. اگر چنین کرده باشید من شما را میفهمم، چون که جوان هستید و از روی هوس مثل هر دختر آرزو هم دارید یا نه. شما در دانشگاه در کرسی دوم میخوانید و در گروه یا کرسی شما هستند پسران و دختران. می شود که یگان توی آنها رو آورده با او اون گردنبندها رو نشان داده باشید. من یگان دوگانم را به خانه اپم نآوردم. یک صحنه داریم با نصرالدین که یعنی در انجام قریب در انجام پذیرفتن صحبت ما حتی اون قهرمانش دستانش رو دراز میکند و میگوید اگر شما واقعا مرا گمانبر میحسابید من آماده ام. یعنی این حالت این ژست را نفری میکند که باوری کامل دارد که اون گناهکار نیست. تا پیدا کردن حقیقت مفتش چقدر مانع‌های را طی می‌کند که البته این کاری ساده نیست. برای شما جبهه حقوقی این اثر تا کجا پسند آمد؟ واقعا هم برای یک کار را به انجام رسانیدن به خصوص در همین رشته گوییم که مفتش و پلیس و نمیدونم اینها در نوبت اول تصور کنید که یگان معلومات ندارند که این واقعه چگونه و با دستی کی رخ داده است و این خیلی دشوار است. مثلا ما وقتی که یک صحنه رو و یا یک نوار رو روی یعنی پرده سینما میاریم و یا یک صحنه رو روی صحنه تئاتر میاریم، ما همه چی آماده هست برای ما و سمتمون معین هست و میدونیم که کدام طرف میرویم، اما برای اینها خیلی خیلی دشوار است. برای همین گاه مشاهده می شود که بعضی جنایت ها سالها طول میکشند، ماهها طول میکشند و باز هم قید میکنم که حتی فیلم هم باشد وقتی که تو یک جنایت رو آشکار میسازی و یک نفری که در جمعیت گوییم که خلل وارد میکند، کاری ناشایسته میکند، کرداری ناشایسته میکند، اون آشکار میسازی و برای رفتارش نزد قانون جواب میگوید، حتی در فیلم هم باشه افتخار میکنید. درباره پرسجوی گمانبر شده ها نقل کنید. بیشتر همین مفتش های حقیقی به خصوص همین صحنه ها رو برای من یادآوری میشوند که شما با یک سیاست بله چقدر ماهرانه پرسجو میکنید
و من هم فکر میکنم که برای پرسجو نمودن یک نفر که حالا معلوم نیست جنایتکار هست یا نیست، یعنی همچون یک گمانبر هست و باید خیلی محترمانه با آدابانه با او صحبت کنی، پرسجو نمایی. یعنی هر یک نگاه ها میگوین شما وقتی نگاه میکنید نه همچون یک بازیگر، هم یعنی یک مفتش ریالی هستید. نمیدونم یعنی این پرسجوها خوب بود، خوب هستند، چون که وابسته از روی متن میروی. نمی شود که تمامی متن را با یک آهنگ و با یک نفس و با یک رنگ پیشنهاد نمایی. گاه جایهایی می شود که باید توقف کنی، اندیشه کنی، نگاه کنی. هر یک عملی آنهایی که جنایتکار هستند بیشتر از روی عملهایشان، از روی گوییم که هر یک اشاره و ایمایی که میکنن اینها باعث میشوند که اونا فاش شوند. دزدی خانه همسایه به ما چه دخل دارد؟ میفهمم، ما وظیفه داریم. سلام دادا. سلام امید جان، آمدی؟ ها دادا. امید همین بله. پسرتون. پسرم همه بار زندگی برداشتی باید. همه‌اش رو آوردم موچه جون. همه داروها رو کفته یافتم موچه جون. انا. خب؟ همه‌اش رو خلاص خریدم موچه جون. شما خودتون رو چه حس می‌کنید؟ خوبه. سلامتیتون خوب است؟ شما حتما صحت میشوید. من باور دارم. دادم داروها رو به شما میدهم. خب؟ کارم کمتر بسیار. باید روم. حالش همه روز همین، شب و روز میدود. خیر موچه جون. نه. خواهی زندگی چیکار کنیم دیگر؟ پس از این لحظه فیلم شما گمانبر رو پی بردید و پی تحقیقات خود شدید. بله، همون صحنه ای که ما در گوییم که از پیله ها من پایان می شدم و شجاعت جلال‌الدینوف که نقش همین گوییم که جنایتکار رو بازی میکردن، وقتی که ما در اونجا با هم برخورد میکنیم و اون داروهایی که خریده است و باید برای مادرش بیارد اونو از دستش میافتند، اولین گوییم که نوگی همین رشته جنایت رو کشادن از همونجا شروع می شود و می بیند که این بچه بسیار پریشان است و حتی اون دارویی که می شکند و اون اهمیت هم نمی دهد و می خواهد که هر چیز زودتر از نزد این دور شود. عموما برای دسترس کردن یارق و اسلحه و لباس نظامی در فیلم کی کمک کرده است و مکان ثبت تا کجا برایتان مساعد بود؟ زیرا پی جستجوها یعنی شما گمانبران را در میابید. بله، برای فیلم مکان، مثلا خوب زمان، لباس خیلی مهم است و من بسیار با افتخار حالا میخواهم همین نکته را ذکر کنم که همیشه یعنی کارگردان، دیرکتوری فیلم مکتوب میکنم به وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و خوشبختانه آنها همیشه دستگیر هستند، در این سمت دستگیری میکنند. چون پدر میفهمد که فرزندش عیبدار است محزون می شود و دلیل تحلیلتان نیز لحظه فیلم است. بله، خیلی صحنه تأثیر بخش است، حزن‌انگیز است. وقتی که حتی من خودم که در اونجا اشتراک داشتم وقتی فیلم تماشا میکنم، استاد عبدالمومن شریفی خیلی خوب بازیدن این نقش پدری رو که پسرش گناهکار هست و در بستر بیماری همسرش یعنی خواب است و اینها که خانهشان رو برای فروش ماندن، اول فکر میکنن که من به حیث یک خریدار وارد اون خانه شدم. وقتی که میفهمن خیلی غمگین و مایوس میشن و این چیز در فیلم خیلی خوب روی نوار آمده است. با این گروه چطور همراه شدی؟ یک همسینفی زرگر داشتم. با او زنگ زده گفتم که مادرم را تعجیلی جراحی کردن در کار.
اما پول نداریم. دیلاواری های مادرم رو فروختن در کار. عموما تحلیل مفتش و جستجوهایش چی نتیجه میدهند؟ اساس این باوری هست. حالا اون نمیدوند که این کار میکند نتیجه میدهد نمیدهد، اما تلاش میکند، اما کوشش میکند. و شب و روز باز یک صحنه دیگر هست که یعنی وقتی که قهرمان شجاعت شبانه بیرون میشود، اینها یعنی پشت این بینا ایستادن. یعنی ببینید مهنت شبانه روزی طلب میکند هر یک بردباری، هر یک کامیابی، و اینا منتظر میشوند، پای میبرند که حالا اون بیرون میشود. خلاص بیرون میشود و اونا را دنبالگیر میکنند، میآیند به همان مکانی که اونجا زرگرها یعنی مثل زرگر اونجا کار و فعالیت دارند و اونا را پیدا میکند. و در انتهای فیلم قهرمان من از جانب راهبریت سردارش گوییم با یک افتخارنامه و یعنی مکافات پولی سرفراز میگردد که این همش محصول انا همون رنج و عذابهای شبانه روزیش است. برای خدمت‌های صمیمانه، صادقانه، ظاهر نمودن مهارت و ملکه بلند کسبی در تأمین محافظت ترتیبات جمعیتی و والاییت قانون، پیشگیری و آشکار نمودن جنایت، حفظ منفعت‌های شهروندان و انتظام نمونوی سرفراز گردانده می شود. این مکافات پولی هم برای کامیار. تشکر. تشکر برای یک صحبت گرم و صمیمی و سپاس میگویم که دعوت ما را رد نکرده در برنامه امروز شرکت ورزیدید. و شما هم جهان سپاس برای دعوت، خیلی لطف کردید. سلامت باشید. برای شما هم بردباری البته تمنا می نمایم و این برنامه زیبایی که برای هنرمندان و برای تماشابینان تلویزیون سفینه ساخته اید بگذار همیشه پایدار باشد. سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید. بینندگان گرامی، تحلیل و پیشنهاد فیلمی مفتش بود در برنامه نقش با قهرمانی هنرپیشه سیرتلاش، صاحب ذوق، هنرپیشه شناخته تئاتر و سینما اعظم رازق. خیر تا نزدیکترین دیدار.